내가 아까 보내준 찬양이 있어요. 다 아는 찬양일 것 같은데 한번 같이 들어보도록 하겠습니다. 다시. 보이죠? 태양 떠오르시지 하늘이 어떤 어려움에도 주의 길을 선택하리 이 가운데로 걸으리 주님을 크게 보는 믿음 가지고 세상에 나타내리라 놀라운 주의 사랑을 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리 위로 밝은 태양 떠오르듯이 나 주저하지 않으리 어떤 어려움에도 주의 길을 선택하리 빛 가운데로 걸으리 주님을 크게 보는 믿음 가지고 세상에 나타내리라 놀라운 주의 사랑을 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리 주의 꿈을 안고 일어나리라 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리 바로 나로부터 시작되리 선한 능력으로 일어나리라 이 땅의 부흥과 회복은 바로 나로부터 시작되리 자 오랜만에 들어보죠 이 찬양 예. 예전에 아마 이제 기억하기로 2017년에 전주 북문교회 여름 사역팀이 와가지고 이 창을 주제 찬양으로 해서 영상도 만들고 했던 기억이 나는데 뭐 그대로 이렇게 직접 부른 적은 많지는 않았던 것 같아요. 자, 오늘은 이 찬양을 가지고 관련된 내용을 한번 보겠습니다. 근데 보르길이 없네? 보르길 한배가에? Гон байгаа одоо орж ирэх л ах. Би нөгөө хүүхдийн цахилгааны хүүхдтэй хүргэж игээд надад гэрлэгээ явж байна гэж. 아, 티모. 저 인터넷이 안 되나? 지금 거기가? Одоо орж ирэх байхад ч марцсан байлоо яа. 어, За би залгаад 그 통역 없이 그냥 가? 자, 통역 없이 그냥 하겠습니다. 그러면
우리 옆에 오르길이 못 들을 텐데. 자, 통역 없이 가는 걸로 하고. 예, 그러니까요. 그런 것 같아요. 우리가 저번 주, 그저번 주, 이제 3주 연달아서 소명과 사명에 대한 이야기를 하고 있어요. 어, 이 소명과 사명 이야기를 하면서 이제 나도 나의 부르심에 대해서 또 나의 비전에, 나의 미션에 대해서 생각을 좀 정리해 볼 수 있는 시간이 좀 됐었는데, 오늘은 조금 더 나아가서 소명과 사명, 거기에서 이어지는 비전, 그리고 탤런트까지 어떻게 연결되는지에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 소명에 대해서 우리가 저번에 얘기를 해서 간단하게 뭐 여기 정리를 해봤어요. 우리의 존재 전체를 향한 부르심이다. 이렇게 표현을 했어요. 우리 삶 전체를 하나님 앞에 드리는 토대가 되는 하나님이 무엇을 위해 우리를 부르셨는지 그 부르심에 대해서 우리가 일단은 들어야 되거든요. 들어왔네. 자, 통역을 한번 해봅시다, 그러면. 죄송합니다. 예. 자, 다시 얘기할까요? 그러면 우리가 소명과 사명에 대한 이야기를 하고 있어요. 저번 주에, 네. 그저주에 이제 3주 연달아서 우리가 이제 이 이야기를 정리를 하고 있습니다. 그래서 오늘은 소명과 사명, 그리고 그에 이어지는 비전과 탤런트에 대한 얘기를 해보려고 합니다. За бид нар дуудлага болон бурхнаас хариуцсан үүргийн талаар ярьж байгаа. За 3 хоногоо бол дамжиж ярьж байна. За тэгээд энэ ерөнхий сэдвтэй холбоотойгоор өнөөдөр бид нар алсын хараа болоод одоо талантын талаар тийм бизнес гэсэн талантын талаар бол ярилцсанаа. 예. 그러니까 콜링과 미션, 그리고 비전, 이게 진짜 어떤 차이가 있는지 정확하게 구분하기는 어려웠죠. 근데 우리가 콜링에 대한 얘기, 사명에 대한 얘기를 하면서 미션에 대한 얘기를 하면서 이걸 어떻게 다른지 구분을 했었어요. 소명은 우리의 이제 존재에 대한 어떤 부르심이었고, 사명은 그 부르심에 응답해서 우리가 삶을 어떻게 그 부르심에 따라 이동해야 되는지 우리 삶으로 반응하는 거였었잖아요. 그게 미션이라고 예. 했어요. 예. За тэгэхээр бид нар сумын, саамын гэдэг одоо дуудлага бурхны хариуцуулсан зүйлийг ялахад амаргүй байсан те. Тэгээд бид нар яг нэг зэгцэлсэн. За сумын буюу бурхны дуудлага гэдэг нь болохоор бурхан биднийг дууддаг. Самын болохоор тэр дуудлагын дагуу бид нар одоо үйл хийж байгаа тэр үйл явцыг болохоор бид нар бурхны өгсөн үүрэг хариуцлага үүрэг мишн, миний мишн гэж ярьдаг шүү дээ те. Миний 예. дуудлага гэхээр болохгүй маа. За миний дуудлага л ярьдаг юм да. Тэгээд яг ийм утгатай бид нар суралцгаасан. 이 Сумын зүгээр 부르심과 бурхны дуудсан дуудлага, самын гэдэг нь болохоор бурхан намайг дуудсан байна гэдэг тэр зүйлийн дагуу үйлдэхийг болохоор бид нар бол мишн буюу самын гэдэг. 예. 그래서 이 소명과 사명은 이어지는 거잖아요. 연결되어 있는 건데 이것이 어디서 왔는지 아는 것이 중요해요. 근데 이게 나도 처음에 이제 이 부분이 어려웠던 부분이 이것이 내 생각이냐, 나의 야망, 나의 의지냐, 아니면은 정말 하나님으로부터 왔느냐, 이것을 구분하는 것이 처음엔 좀 어려웠었어요. За тэгэхээр сумын, самын гэдэг үг маань хоёр тусдаа зүйл биш. Энэ үргэлжилж байгаа үйл явц болчиход сумын ирнэ. За түүний дагуу самын гэдэг биелээ болно те. За тэгэхээр энэ зүйлийг хаанаас ирсэн бэ гэдгийг олж мэдэх нь маш чухал. Бид нар одоо энэ миний хүсэл, миний зорилго, миний шунал юм болоо те. Эсвэл бурхан хэрэг хүсэж байгаа юм болоо. Энийг ялгаж салахад амаргүй байдаг. Ихэнх үедээ ч надад бол тийм байсан. Тийм байсан яг. Хаанаас ирсэн бэ? Миний бурханы хүсэл гэж бодоод байгаа зүйлийг хаанаас ирсэн? Минийх юм уу? Эсвэл бурханаас юм уу гэж ялгаж салахад амаргүй. 이것에 대해서는 조금 뒤에 더 자세하게 얘기를 하고 다시 이제 비전에 대한 얘기를 해보겠습니다. 비전은 사명을 향해 나아가는 하나님의 영적인 그림이다 이렇게 표현을 했어요. За тэгээд энэ зүйлийн үргэлжлэлийг бид нар төгсгөлсөдөө дараа нь ярина. Одоо харин бид нар vision буюу харааны талаар ярих гэж байна те. За тэгээд энэ хараа гэдэг нь над руу дуудлагаар дамжуулан надад ирсэн бурхны сүнслэг гэрэм зураг юм аа гинэ. 예. Ингэж илэрхийлсэн байна. 근데 이제 나의 경험을 잠깐 얘기를 하면 나도 부르심에 응답을 하려고 노력을 해서 하나님께서 나를 선교사로 부르셨다고 생각을 했기 때문에
그래서 선교사가 되겠습니다라고 이제 나름대로의 계획을 가지고 이렇게 스텝을 밟아 나갔는데 내가 어디로 나가서 무슨 일을 어떻게 할 것입니까? 이것에 대해서 이제 하나님한테 물어봤었을 때 처음 한동안은 나는 아무것도 결정할 수가 없었어요. 보이질 않았어요. 어떻게 해야 될지 보이지가 않았었어요. За тэгээ би өөрийнхөө амьдралын туршлагаас би хуваалч. Тэгээд ямар ч сан бурхан намайг бол ингээд авлын зар тараагчийн амьдруулах юм байна гэдэг би одоо энэ бол бурханы дуудлага байна гэдэг би мэдчихсэн. За тэгээ би тэрэнд бас яг үе шаттайгаар өөрийгөө болоод одоо янз бүрийн зүйл би бэлтгээд явж исэн. А тэгтээ яг хаана тий хаашаа явж яг ямар юм зүйл юу хийх вэ гэдэг нь бол ингээд энэ бол тодорхойгүй байсан. Бүдэг бадаг. Бурхан ямар ч намайг дуудсан намайг хэрэглэн тэгтээ хаана вэ гэдэг нь бол тодорхойгүй явж исэн үе бол би. 한국에 예전에 큰 그룹이 하나, 기업이 하나 있었어요. 회사 큰 컴퍼니가 있었는데 이름이 대우라고 하는 컴퍼니가 있었어요. 대우. 대우를 만든 사람이 김우중이라고 하는 사람이었거든요. 근데 이 사람이 썼던 책 중에서 세상은 넓고 할 일은 많다. 이런 책이 있었어요. 내가 대학 다닐 때 좀 유행했던 책 중에 하나인데 세상은 넓고 할 일은 많다. 예, 이런 책이 있었어요. За тэгээд Солонгос нэгэн том корпорац байсан. За Daewoo гэдэг Daewoo бид нар мэдэндээ. За тэгээд энэнийг болохоор үүсгэн байгуулагч нь Кан Уу-жун гэдэг хүн байж. Энэ хүний Ким Уу-жун гэдэг. За тэгээд энэ хүний бичсэн номд ийм агуулга байдаг нэ. Хорвоо ертөнцийн өргөн уудам хийх ажил их байна да гэсэн одоо яг тийм агуулга гардаг ном байсан юм л. Энэ ном болохоор тухайн үед нэлээд бас ингээд алтартай байсан ном. Би бас багшаас уншиж ирсэн юм байна. 예, 나도 예, 그런 마음을 가지고 이제 선교를 시작할 때 세계 지도를 딱 펴놓고 내가 어디로 갈 것인가? 예, 남아메리카로 갈까? 아시아로 갈까? 북한으로 갈까? 또는 뭐 저기 연변 쪽도 생각을 했었고 그리고 인도, 뭐 아프리카 너무나 갈 곳이 많은데 어느 한 곳으로 이렇게 집중하는 것이 나한테 굉장히 어려웠었어요. 왜냐하면 하나님 나한테 보여주신 게 없었거든, 그때만 해도. За тэгээд яг энэ ном дээр үйлдэж байгаа чинь те хорвоодлын өргөн уужим хийх ажил их байна да гэсэн яг л би тийм сэтгэлээр одоо би яг хаана үйлчлэх вэ яах вэ гэж том газрын зураг бэлгэж байгаа л те хараал би энэ Өмнөд Америк руу явах уу, Африк руу явах уу, Аз руу явах уу, Энтх руу явах уу, Хойд Солонгос руу явах уу, Ёмбён гэж 어디에서 선생님? 연변은 저기 히아타트, 그러니까 히아타트에 있는 한국 사람들이 모여 사는 곳이 있거든요. Ёмбён 만주에서 만주에. 예. За хятад байгаа Солонгос диаспора байна те одоо одоогийн манжийн газар нутаг гэсэн үг л одоогийн биш тухайн цагийн те тийшээ явах уу гэдээ одоо амар олон сонголттой тэгтээ бурхан надад яг ийшээ гэсэн ямар ч тийм тодорхой юм харуулахгүй гацсан. 내가 연변을 처음 왜 생각했냐면 거기는 한국말만 하면 되잖아. 그래서 예. 영어를 내가 제대로 못했고 영어 안 해도 되고 뭐 현지어를 안 해도 되고 하니까 그래서 거기 가면 좀 쉽겠다 이런 생각이 좀 인간적인 생각이 있었죠. 처음에는. За тэгээд би Ёмбёны талаар яагаад бодсон бэ гэхээр тэнд бол солонгостой байхад болно шүү дээ тийм солонгосоор ойлголцчих учраас тэгээд одоо би өөр Европ юм өөр ямар нэгэн хэл бол сурах мөрөх шаардлага байхгүй. Очоод одоо төрөл хэлээр ингээл ярих үйлчлэх боломжтой учраас Ёмбёны гэдэг газрын талаар бодож 있으마 тэгээд 초선이라고 부르는 사람들 맞아요. 예, 조선족이에요. 조선족. 예. 조선족. 예, 예. 예. 근데 이제 마음 안에서는 거기는 아닌 것 같아. 예, 거기는 선교라고 하긴 그렇고 내가 그쪽으로 이렇게 뭔가에 훈련된 것 같지도 않고 그래서 그러면은 내가 침뜸을 했으니 산악지대로 가는데 남아메리카로 페루로 가자는 생각이 있었어요. 왜냐하면 거기는 비교적 안전하고 자연 환경도 좀 괜찮은 것 같고 마추픽추도 있고 그래서 거기 가서 원주민들한테 산에 사는 사람들 그런 이름이 뭐 인디오라고 그러죠. 인디오들한테 가서 이렇게 침뜸을 하면서 이렇게 뭐 나귀 타고 다니면서 이렇게 진료하면 좋겠다 이런 막연한 생각을 해서 그러면 한번 페루로 가보자는 생각을 했었어요. 네. За тэгэхээр чусон руу гэж бодохоор ер нь бас яг надад тийм яг энэ тэр зүйл зориулж би дасгалжуулагдсан ч юм байхгүй. Ер нь бол бас яг нэг санаанд бууж ирэхгүй юм да. Биш ч юм шиг санагдаад. Тэгэхээр би яг тэгэхээр Өмнөд Америк твийг би бодож ирсэн гинэ. За тэнд байгальцсан юм цаг өөр юм тохиолдолтой эртний одоо тэр тойр юмнууц бас ихтэй. Тэгээд зүү төнөрцөн би сурчсан байгаа. Тэгэхээр тэр нутгийн уугуул иргэд гэж гэдэг одоо Индио гэдэг хүмүүс рүү тэгээ Перу ч юм уу тэгээ уулрах газар ингээд луус юм унжичоод үйлчлүүд ямар вэ гэсэн тийм бас бодол мөрөөдөл бас байсан.
근데 거기로 이제 가려고 생각하고 SIM을 컨택을 해서 SIM으로 이제 들어갔잖아요. 근데 SIM 이제 디렉터가 하시는 말씀이 그쪽 사역을 하려면은 일단 기본 영어를 해야 되고, 그 다음에 스페인어를 해야 되고, 그 다음에 원주민 언어를 해야 된다는 거야. 그러니까 언어를 세 개를 더 해야 된다는 거예요. 너무나 많은 시간이 걸리기 때문에 거기보다는 영어 하나만 해도 되는 인도로 가보라. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 다시 인도로 마음을 바꿨죠. 예. 예. За тэгээд надад зөв Өмнөд Америк төв рүү гэсэн санаа байна штэ. Тэгэхээр яг тийм санаа зорилготой ерөнхийдөө ASEAN гэдэг байгууллагатай холбогдож байгаа юм л да. Энэ харилцаатай болж байгаа. За тэгээд тэнд яваад ингээд хүмүүсээ зөвлөгөө аваадсэн чинь за Өмнөд Америк төвд үйлчлэхийн тулд нэгт англи хэлтэй байх хэрэгтэй, хоёрт испани хэлтэй байх хэрэгтэй. За тэгээд угуул иргэдийн хэлийг бол сурах хэрэгтэй гэсэн зүйл яашин те. Доор хаяж юу 3 хэлтэй байж тэр газар үйлчлэнэ. Тэгээ энэ хэлийг эзэмшээд ингийн тулд хугацаа их орно. Тийм учраас зүгээр л англи хэлтэй байхад үйлчлэж болох үз газар ямар вэ? Ийм боломжтой газрууд энтгэг байна гэж тийм зүйлийг надад хэлсэн. Тэгэхээр тэр үед би одоо санаагаа бодлоо өөрчлөө. За энтгэг рүү юм зүгээр юм болов уу гэдээ өөрчлөгдсөн баг. 왜 이렇게 내가 왔다 갔다 했냐면 나한테는 비전이 없었어요. 그때만 해도. 하나님의 나한테 보여주신 이 뭔가가 없었어요. 세상은 넓고 갈 수 있는 곳은 많은데 내가 갈 수 있는 곳은 한국밖에 없거든요. 근데 어느 곳으로 가야 될지 나한테 보여주신 게 없었어요. 보여주신 그림이 없었기 때문에 나는 이게 방황하고 있었던 거죠. 어떻게 보면. 예. За тэгээд би яагаад ингээд амархан бодлосоо эргээл гээд нааша чаашаа ингээд уруур шарваад байна вэ гэхээр надад хараа байхгүй байсан байхгүй. Вижн хараа гэдэг зүйл байхгүй. Үнэхээр ороо ертөнц өргөн уудам үйлчлэх газар маш олон байгаад байдаг. Тэгэхээр тэрний дундаас яг би энд очих хэрэгтэй гэсэн юм хараа тодорхой зүйл байхгүй учраас би ингээд Бурхны харуулж өгсөн зүйл байхгүй байсан учраас энэ ч юм болоо тэр юм ч юм болоо энэ гэж бодоо тэгж бодоод ингээд наачч болоод байсан баг. 예, 혼란스러운 거죠. 예. 여기로 갈까, 저기로 갈까, 이 하나님의 뜻일지, 저기 하나님의 뜻일지 알 수 없는 어떤 혼란이 있었다는 거죠. За тэгээд төөрөлдөөд байна шүү дээ тий. Ийшээ явах нь ч юм болоо, тийшээ явах нь ч хүсэж байгаа юм болоо, энэ нь юм болоо, тэр нь ч юм болоо гэд. Ягаад тэгэхээр тодорхой харуулсан зүйл байхгүй байгаа учраас маш олон сонголт байгаа учраас дунд нь ингээл төөрөлдөөл эргэлзээ тэнэгэлзээд байсан. 근데 이제 여러분들도 알다시피 내가 인도로 가고 싶었는데 인도 비자까지 다 받아놨거든요. 근데 인도 어디로 가야 될지 누구를 만나야 될지 전혀 알 수가 없었던 그 상황에 갑자기 파키스탄에서 지진이 났었고 그리고 선한 사람들이라는 NGO를 통해서 파키스탄으로 함께 가지 않겠냐는 어떤 제안을 받았을 때 나는 그게 이제 하나님께서 나한테 뭔가 보여주시려고 하는구나 라는 그런 생각을 가지고 그때서 이제 순종해서 파키스탄을 갔었어요. За тэгээд ер нь интегрөө ер нь явъя да гэсэн бодолтой ерөнхийдөө энтхийн визийг хүртэлгээд авчихсан. Тэгвэл би энтхийг яг хаана очих, хинтээ холбогдох, хинтээ уулзах гэдэг нь ерөөсөө тодорхойгүй юм нөхцөл байдал донд байж итэл Соноон Сарам гэдэг одоо энэ төрийн бус байгууллага юм уу юм үйлчлэлийн байгууллагатаа надад санал ирээд Багсан газар хөдлөлт болсон байна. Энд чинь эмгэн тусламж үзүүлэх баг бүрдүүлж байна. Явах уу гэдэг ийм санал ирсэн. За энэ зүйлийг би хүлээж авахдаа за энэ явснаар Бурхнад ямар нэгэн зүйлийг харуулж байгаа юм байна гэсэн тийм одоо найдварыг тэгээд одоо энэ үйлчлэлд багтаад 예, ирсэн. 거기에서 비가 엄청나게 쏟아지는 한낮에 비가 너무 많이 쏟아지고 있고 하늘은 굉장히 어두워서 깜깜한 밤처럼 대낮인데 낮 12시였는데 밤처럼 아무것도 보이지 않는 그런 어두움이 이제 찾아왔었어요. 그러면서 나는 그때 하나님의 마음이 이제 그곳에 있다라는 그런 느낌을 받았어요. 그러면서 하나님께서 나에게 히말라야를 보게 하셨다. 이제 그런 생각을 하게 됐죠. 그래서 이곳으로 가라고 하신다는 그런 마음이 느껴졌거든요. За тэгээд би энэ үйлчлэлд явсан. За энэ үйлчлэл байж байгаа үед нэгэн өдөр ийм үйл явдал болсон. Яг өдийн 12 цагт яг гигэн цагаан өдөр маш хүчтэй бороо ороод тэнгэр бүрхээд ерөнхийдөө бүрэнхийлээд харахгүй болсон тий. Тэгээд яг тэр үед надад ямар мэдрэмж төрсөн бэ гэхээр энэ газар руу эзэн намайг ирээсээ үйлчлээсэ гэж хүсэж байгаа юм байна гэсэн тэр Бурхны зүрх сэтгэлийг яг мэдэрч байгаа тийм мэдрэмж надад төрсөн байна тэр нөхцөл байдалд. 약 히말라야라고 할 수는 없지만 어떤 그런 오지 사람들이 잘 갈 수 없는 그런 산속 깊은 곳에 사는 사람들이 이렇게 복음을 들을 수 없었던 사람들, 이들의 거기서 태어나서 죽을 때까지 아무도 복음을 전해주지 않는 그런 오지에 사는 사람들에 대한 하나님의 그 마음이 그 하나님의 그 눈물이 그 비처럼 느껴졌어요. 그 비가 하나님의 눈물 같은 그런 생각이 들면서
하나님께서 이곳에 이 사람들을 사랑하시는구나. 이런 사람들을 사랑하시는구나 해서 그 하나님의 마음을 품은 그 그림을 보게 된 거죠. 그 히말라야 어떤 산이라는 그림을 보게 됐어요. 그 여기서 이렇게 자, 표현했어요. 예. 그래서 за тэгээд хямлаг харчлаа штэ тий. Тэгээд энэ хямлаг гэдэг нь зөвхөн тэр хямлаа дээр очно гэсэн үг биш байхгүй. Яг энэ хямлаа гэдэг зураглалаар надад ямар мэдрэмж төрсөн бэ гэхээр ийм бүр алслагдмал газар амьдарч байгаа. Энэ газар төрөөд одоо ийш чимээр явах боломжгүй тэнцээр ингээл төрөөл өсөөд үхдэг тийм алслагдмал хүн тэр болон очоод байдгүй ийм уулахыг нутаг амьдарч байгаа хүмүүсийн дээрсэн бурхны хүсэл таал байдаг юм байна. Энэ хүмүүсийн төлөө эзэн бас ингээд яг энэ асгарж байгаа бороо шиг зүрстгэл ингээд шимширч идэг юм байна. Тэгээд энэ хүмүүс рүү хурж үйлчлэх хэрэгтэй юм байна гэсэн тэр одоо зураглалыг надад бүхэн харуулж өгсөн гэсэн үг. Аслагдмал байгаа, бөглүү газар байгаа, боломж сайн мэдээ сонсох боломжгүй байгаа хүмүүст очихыг. 이 비전은 아주 세세하게 잘 그려진 그림은 아니에요. 그러니까 정확하게 여기는 저렇고 저긴 저렇고 이런 그림을 보여주시는 건 아니고 대충의 그림이에요. 어떤 희미한데 어떤 방향성을 보여주는 그림이거든요. За тэгээд яг энэ надад үзүүлсэн надад мэдрэгдүүлсэн зураг нь болохоор бүх юм тодорхой ингээд бодог шунхна ингээд дууссан зураг гэсэн үг биш л дээ. Ерөнхийдөө надад юм хар зураг харагдсан байхгүй яа. Юу хаашаа явах нь бол тодорхойгүй. Тэгвэл ерөнхийдөө ийм нөхцөл байдалд байгаа хүмүүс рүү очих хэрэгтэй юм байна гэсэн ерөнхий хар зураг надад болгож өгсөн гэсэн үг. 이게 뭔지 알죠? 이 그림이. 이거 보면 За энэ зургийг тийм. 등대라고 하는 건데 등대. 바다에서 깜깜한 밤에 배가 다닐 때 배가 이 암초에 부딪히지 않도록 바다 길을 보여주는 어떤 등대거든요. 깜깜한 바다에서 바다의 길을 보여주는 게 이걸 등대라고 그래요. 비전은 이런 거죠. 정확하게 보이지는 않지만은 어떤 방향을 보게 하시는 거죠. 희미하지만. За тэгэхээр энэ голын зураг бол мэдж байгаа та энэ болохоор гэрэл цамхаг. За энэ гэрэл цамхгийн зорилго юу вэ гэхээр яг тэр харанхуй шүн харанхуудад далай дээр явж байгаа усан онгоцны явах замын чиглэлийн одоо чиглэл зааж өгдөг. Тийм за бүгдэн гэрэл төлөвлөсөн яг энэ чиглэлээр явах хэрэгтэй шүү гэдэг ерөнхий чиглэлийн зааж өгдөг үүрэгтэй гэрэл цамхаг байна. 비전은 이처럼 길을 보게 하는데 이 길은 어디서부터 어디까지 방향이 있어요. 예, 길은 한 길 따라 쭉 가다 보면 어딘가가 나와요. 근데 어디가 나오는지 정확하게 모르지만 하나님께서 이 길을 보여주셨다는 거죠, 나한테. 그게 방향이 히말라야라고 하는 어떤 막연한 그림이에요. 히말라야가 얼마나 커요. 굉장히 크잖아. 근데 이 히말라야에 걸쳐 있는 나라가 또 얼마나 많아요. 그 수많은 나라가 있는데 나한테 보여주시는 그 막연한 그림이 히말라야였다는 거죠, 히말라야. 예. За тэгэхээр хараа гэдэг зүйл маань яг энэ зам шиг зүйл юм та. Энэ зам эхэлж байгаа тэгээ төгсөж байгаа хэсэг болоо. Тэгээ ерөнхий надад ингээд ийм зам харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ зам хэрхэн хаана юу дайж явах вэ мэдэхгүй те. Яг тэгэд энэ шиг надад бурхан гямла гэдэг ийм ерөнхий зураглалыг харуулсан. Гэхдээ энэ гямлатай холбоотой гямлаг дайрдаг зам энэ уус нуруутай холбоотой маш олон уус үндэстэн бол байгаа. Тэгэхээр яг энэ хүмүүс рүү л гэсэн ерөнхий чиглэлийг надад бурхан харуулж өгсөн юм аа. хараа өгсөн юм аа. 그 비전이 있어야 그 방향이 보여야 이 미션이 정확해져요. 이 미션은 어떻게 갈 것인가, 그 어떻게거든요. 하나하나 전략 같은 거죠. 어디로 가서 어떤 일을 하고 어떤 걸 공부하고 어떻게 하는 어떤 이 타겟팅이 되는 거죠. 타겟이 있어야 돼요. 예. 그래서 이렇게 멀리 보는 것이 있고 그 방향을 보고 그리고 어떻게 그곳을 갈 것인가 하나하나 그것을 이루어 나가는 것을 미션이라고 할 수가 있어요. За тэгээд дуудлага байгаад хараа байгаад за энэ зүйл байж хараа байж одоо мишн гэдэг зүйл болдог байхгүй. Тэгэхээр мишн гэдэг зүйл маань юу гэхээр ийм хараа байна. Энэ хараанд хүрэхийн тулд би ийм шилтаагаар ийм зүйлийг ингэж хийгээд дараа нь ингэж хийнэ гэсэн тэр зүйлийг болохоор бид нар мишн гэдэг байхгүй. Энэ зүйлийг хараа гэдэг зүйл байж ижил бэлээ болдог тийм. Тэгээд нэг байн тодорхой болж штэ. Бид нар хүрх онох байн тодорхой болж байна гэсэн үг. 여러분들은 내가 몽골에 와서 보냈던 그 20년 가까운 시간들을 함께 했기 때문에 하나님께서 우리 가족의 삶을 통해서 어떻게 이 일들을 이루어 가고 계시는지를 다 봤어요. 그래서 처음에는 아무것도 모르고 아무도 아는 사람 없이 왔지만 지금 이렇게 이제 우리가 타승신결 센터를 만들고 볼광의 센터를 만들고 수많은 사람들 네트워킹해서 많은 교회들과 또 많은 사람들과 함께 어딘가로 가고 있는 그 방향이 보이고 있죠, 여러분들한테도. 그리고 내가 가졌던 그 비전,
몽골을 통해서 히말라야로 가자라는 이 막연한 비전이죠. 아주 막연한 건데 이것이 지금 미션을 통해서 되게 구체적으로 점점 더 이게 그림이 더 드러나고 있는 거죠. 예. За тэгэхээр та нар манай гэр бүл 20 жилдээ ойрхон хугацааг нь Монгол газар өнгөрүүлсэн. За нар эхлээсэн дундаас ч юм хамт байгаад яг манай гэр бүлээр хэрхэн яаж ажиллаж юмс хэрхэн өрнж байгаа та нар өөрсдийн нүдээр бол харж байгаа тийм. Тэгэд хинж танихгүй энэ газар ирээд баг багаар алхам алхмаар юм хийгдээд харилцаа холбоо зүйлүүд тогтоод ингээ ирснийг мэдэж байна. Тэгээ ерөнхийдөө энэ газар ирэхэд Монголоор дамжиж Гимлаяро гэсэн ерөнхий л юм зураглал бол байсан. Гэхдээ энэ зураглал донд тосон цэнгэл төв баригдаад юм хотод төгнөө тосон цэнглийн төв баригдаад одоо ингээд болгонд ингээд төгнөөл те. Яг тэр харааны дагуу одоо мишн гэд биелээд ингээд үе шатгаар ингэж явж байгааг бол та нар ингээд харж байгаа. Тэгээд илүү ингээд тодорхой гэрэлтэж бол харж байгааг. Хараа хэрхэн биелээ олж байгаа гэдгийг та нар олж харж байгаа. 나한테 우리 가정한테 하셨던 것처럼 하나님께서는 여러분들한테도 똑같이 하셨어요. 한 명 한 명 다 조금씩 다른 그림이긴 하지만 그래도 여러분들한테 비전을 보여주셨고 그걸 미션을 할 수 있게 그 구체적인 어떤 방법들을 보여주셨고 그리고 여러분들이 그것을 할 수 있게 탤런트를 주셨어요. За тэгэхээр манай гэр бүлээр дамжуулан бурхан ажиллаж байгаа шиг хүн бүр дээрсэн та нар дээрс ажиллаж байгаа тийм. Та нарт хараа зорилгыг харуулсан. За тэр хараа зорилгод хүрэхийн тулд мишнүүдийг буюу ингэж хийх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг үйлдүүлсэн, хэлүүлсэн, зөвлөсөн, одоо хийлгсэн тийм. За тэгээд энэ мишнийг гүйцэтгүүлэхийн тулд хэрэгцээтэй талантуудыг бас дүүргэж өгсөн. 탤런트가 없으면 여러분들이 재능이 없고 능력이 없으면 사명과 이게 콜링과 또 뭐 어떤 비전과 미션이 있다 하더라도 할 수가 없잖아요. 그래서 하나님께서는 우리를 부르셨을 때는 반드시 그 일을 할 수 있게 능력도 함께 갖추게 기회를 주시거든요. 그래서 탤런트를 주세요, 우리에게. За талант буюу одоо чадамж гэдэг нь шүү дээ, тийм. Чадамж ямар нэгэн зүйлийг сурах чадамж. Тэгэхээр биднэрт дуудлага байгаад, мишн байгаад, хараа байгаад биднэрт чадамж гэдэг зүйл, талант гэдэг зүйл байхгүй бол юм одоо гүйцэлдэхэд энэ амаргүй. Тэгвэл бурхан анханасаа биднийг дуудахдаа тэр дуудлагын дагуу үйлдэж чадах талантыг аль хэдийн бидэнд өгдөг, дүүргэж өгдөг. чадамжийг. 이제 그 탤런트를 찾아갈 때 하나님께서 우리에게 탤런트를 주실 때 우리에게 태어날 때부터 주시는 것도 있지만 타고난 거 그것도 있지만은 우리의 시간과 우리의 기회를 어디에다 더 집중적으로 투자를 해서 어떤 탤런트를 갖게 하실 건지는 우리의 선택에 맡기신 경우가 많아요. 근데 우리한테 선택을 하게 하시는데 우리가 어디에 더 가치를 두느냐, 어떤 것을 더 중요하게 생각하느냐에 따라서 그 탤런트를 가질 기회가 달라지거든요. 왜냐하면 그 탤런트를 얻기 위해서 우리가 많은 시간과 많은 재정을 써야 되기 때문에 모든 걸 다 잘할 수는 없잖아요. 그래서 선택과 집중을 하게 해야 되는데 선택과 집중의 그 기준은 무엇이 더 중요한가, 무엇이 더 가치가 있는가, 이 밸류를 잘 따져야 된다는 거죠. 밸류. За тэгэхээр чадамж, талант, авьяас, чадамж гэдэг зүйл мэдээж төрөлхөөс өгсөн хүнд чадамж, авьяас байдаг тий. Тэрнээс гадна бид нэг олж авдаг чадамж байдаг. Тэгтээ биш. Олж авдаг чадамж бол байдаг. Тэгэхээр бурхан яадгүй гэхээр биднэрт тэр чадамжийг өөртөө одоо тэр зүйл цаг, зав, боломж, нөөц, болцоо, санхүү, мөнгө тий. Тэр зүйл төвлөрөөд эзэмшиж чадах тэр зүйлийн бүгдийг бүрдүүлж өгдөг юм л тий. Тэгээ биднэрт сонголтууд байдаг. Би энэ чадрыг илүү анхаарал хандуулад, илүү хөрөнгө мөнгө зориулаад, илүү цаг хугацаа анхаарлыг хандуулад хөгжүүлэх үү, энийг нүү гэдэг тэр боломжийг нь бол бурхан биднэрт бол өгдөг. Бид нар гол нь тэрийг за би энэ урагшлагад надад аль нь одоо илүү хэрэгтэй гэдэг одоо тэр цензурыг болохоор бид нар өөрснөө тавьдаг гэсэн үг байхгүй юу? Бурхан бол чадамжийг эзэмших бүх зүйл ингээд бэлдээд өгдөг гэсэн. 우리한테는 살아오면서 수많은 선택의 기회가 있어요. 특히 이제 의사들 같은 경우는 의대를 졸업을 하고 내가 무슨 과를 전공할 것인가 아주 중요한 선택이잖아요. 그때 나도 하나님께서 나한테 이제 뭘 하게 하실지 나 잘 몰랐어요. 그래서 처음엔 나는 외과를 생각을 했죠. 수술하는 거. 그리고 이제 여러 가지 이제 기회를 통해서 결국엔 내가 침뜸을 선택하게 됐는데 이 선택의 과정에서 내가 뭘 중요하게 생각하고 있는가가 그 선택에 반영이 되는 거예요. 내가 명성을 얻을 것인가. 내가 다른 사람들로부터 저 사람 뛰어난 사람이다, 뭐 뛰어난 의사다 이런 어떤 이름을 얻고자 할 것인가, 아니면 그런 어떤 비판은 받더라도
정말 실질적으로 치료를 잘할 수 있는 어떤 많은 사람을 치료하는 어떤 스킬을 배울 것인가. 나는 그 기준을 두고 많이 괴로워했지만은 나는 그 레지던트 과정을 포기하고 침tum을 공부하는 걸 선택을 했거든요. 이것도 이제 밸류예요, 밸류. 뭐가 더 중요한가? 하나님의 뜻을 이루고 하나님이 나한테 맡겨주신 그런 미션, 이런 것들을 향하기 위해서 내가 뭘 준비하고 어떤 탤런트를 가져야 될 것인지 그 결정의 순간들이 다 있을 때 그때 내가 무엇에 더 가치를 두고 있는가가 드러나는 거죠. За за. За тэгэхээр та нар чадамжийг одоо тогтоох боломжийг бурхан өгдөг гэж штэ тий. Тэгээд биднэрт харин маш олон сонголт байдаг. Тэр сонголт дотроос бид нар сонгодог. Тэгэхээр бид нар яг алийн чухалчилж ямар бодол санаатаар алийн чухалчилж сонгож ийнө гэдгээс шалтгаална. Жишээлбэл бид эмчнэрийн хувьд болохоор ингээд их сургууль төгсдөг. Их сургууль төгссөний дараа би ямар нарийн эзэмшил, нарийн мэрэгжил эзэмших вэ гэдэг сонголт маань маш чухал. Яг тэр бид цаашдаа яг хэн болох вэ гэдгийг шийддэг зүйл учраас. Тэгэхээр миний хувьд болохоор эхэндээ би яг мэслийн ч болъё гэж бодож ирсэн. За үйлчлэлтэй холбоотой. Тэгтээ би тэр резидент хийж явах явцдаа тэр зүйлээ орхиод зүү төнөр сурсан байна. За би яагаад ийм сонголт хийгээд өөрчилсөн бэ гэхээр нөгөө бол хараатай холбоотой байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар ямарваа нэгэн шийдвэрийг, ямар нэгэн сонголтыг, ямар нэгэн зүйлд ингээд цаг завыг зарцуулахдаа энэ илүү үр дүнтэй үйлчлэл хэрэгтэй зүйл үү те? Цаашдаа явах зүйл нь хэрэгтэй зүйл үү? Эсвэл энэ надад байгаа нэр алдар те хин нэгэнд хүлээн зөвшөөрөх, энэ мундаг шүү гэж хүлээн зөвшөөрөх тэгэхэд одоо ингэж тэр зүйлийг би илүү хүсээд сонгож гинөө гэдэг зүйл маань ингээд бидний нөгөө сонголт хийхэд нөлөөлдөг юм байна л да. Тэгээ багшийн хувьд болохоор мисийг орхиод зүү төнөр гэдэг нь би мислэхээс илүүгээр зүү төнөр сурах нь илүү одоо ингээд үйлчлэлд илүү ойрхон үр бүтээлтэй байж болох юм байна гэсэн тэр зүйл надад байсан учраас ичнэ хүмүүс дургуутжсэн ч гэсэн энэ сонголтыг хийгээд одоо зүү төнөр сурах гэдэг сонголтыг хийсэн гэсэн үг. 자, 그래서 이 네 가지가 되게 중요한 거죠. 내가 일단 콜링이죠. 하나님의 부르심에 응답해서 일단 떠날 것인가, 내가 있던 곳을 떠나서 어딘가로 갈 것인가. 그리고 그 어딘가로 간다고 하면은 일단 떠난다고 한다면 떠남이죠. 부르심은 떠나고 나서 그러면 내가 무엇을 할 것인가, 무엇을 하면서 하나님께서 나한테 맡겨주신 그것을 감당할 것인가. 그리고 그 무엇을 가지고 어디로 갈 것인가, 비전을 봐야죠. 그리고 그 가는 것을 어떻게 이것을 할 것인가, 탤런트를 가져야 되죠. 이 네 가지가 콜링과 미션과 비전과 이 탤런트가 잘 조화를 이루어야 하나님께서 우리에게 맡기신 일을 감당할 수가 있어요. За тэгэхээр бид нар дөрвөн зүйлийн талаар ярьлаа те. Нэгд болохоор сумьон буюу одоо дуудлага те. Бурхан бидрийг дууддаг. Дууддаг. Тэгэхээр бид нар тэр дуудлагад бурхан намайг дуудаж байна. Би энэ дуудлагад нь дуулууртай байгаад одоо дараагийн үйл явдал шилжиж байна. Энэ болохоор самьон буюу би тэгвэл яг юу хийх вэ? Тэ дуудлагаар дамжуулж тэгвэл би яг юу гүйцэтгэх, юу хийх вэ буюу самьон. За энэний дараа бид нар хараа зориг буюу бид хаашаа явах вэ? Хаашаа яг очиж үйлчлэх вэ? Дөрөвт нь талант буюу за би тэгвэл яг юу хийх вэ? Бурханаас өгсөн надад чадамж юу байна те? Би ямар чадамж үзсэн би юу хийх вэ гэд. Энэ дөрвөн зүйл маань дөрвөлөө одоо нэгдчихэж, цогц байжээж одоо яг бурхны хүсэж байгаа тэр хүсэл биелэгдэнэ гэсэн. 여러분들도 자기 삶을 지나왔던 삶을 하나님께서 여러분 각자를 어떻게 인도하셨는지 이렇게 돌아서 보면 이것을 하나님께서 다 주셨다는 걸 알 수가 있어요. 콜링이 있어. Та нар ч гэсэн яг өнгөрсөн амьдралаа ингээд эргээд харах юм бол те. За ямар нөхцөл байд би яагаад энэ хүртэл яваад ирсэн бэ гэдэг зүйлийг эргээд амьдралаа харах юм бол энэ зүйлс харагдах болно. 예. 우리가 아모스를 한번 봅시다. 아모스 3장 7절 한번 볼까요? 아모스 3장 Амос номны 3:7. 예. За бид удаа. Үнэхээр эзэн бурхан зарснаар иш үзүүлэгчтэй өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юуч хийхгүй. 예. 하나님께서는 선지자들에게 뭔가를 시키실 때는 그 이유들을 보여주시고 그 비밀들을 알려주세요. 반드시. 그러고 나서 하신다고 얘기가 되어 있거든요. 우리도 마찬가지로 하나님의 부르심을 받은 선지자 같은 사람들이거든요. 여러분들 각자를 부르실 때 여러분들에게 이 하나님의 비밀들을 보여주셨나요? 본 것 같아요? 네. За одоо хэлж ин те. Бурхан өөрийн заснаар иш үзүүлэгчтэй
одоо илчилж өгөхөөс нааш тэр юу ч хийхгүй гэж штэ тийм. Юу ч хийхгүй гэж штэ. Тэгэхээр та нарт харуулсан уу? Бид нар ч яг адилхан одоо тухайн цаг үеийн иш үзүүлэгч шиг бид нар бурхны үйлдэл хийж байгаа бурхны хүмүүс байгаа штэ. Тэгэхээр биднэрт яг бурхан харуулсан уу? Та нарт яг харуулсан уу? 음. Би яг энийг хүсэж байна. Энийг хийх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг та нарт харуулж байна уу? Тэр мэдэрч байна уу? 아직 이제 못 느끼고 있다면 아마 앞으로 점점 더 하나님의 비밀들을 구체적으로 여러분들에 보여주실 거라고 생각을 해요. За хараахан би мэдэрч чадахгүй байна гэж бодож байгаа бол бурхан цаашдаадсан илүү одоо нэг албан ёсны гэхэд бол аашаа. Ерөөдөө за би ингэж шүү гэдэг зүйлийг илчиж мэдүүлэх болно. 내가 보는 게 아니라 하나님이 보여주셔야 볼 수 있는 거예요. Тэгэхээр би харах биш бурхан өөрөө тэрийг харуулж иж тэр харагддаг зүйл. Би өөрөө 이것을 харах биш. бурхан 이루는 өөрөө 데는 예, 많은 시간이 걸려요. 이 일들이 많은 시간이 걸리지만 이런 시간들, 고난과 기다림, 훈련의 시간들을 통해 다듬어지고 그러고 나서 성취가 되는 거거든요. 예, 이런 예들이 성경에 많이 있어요. За тэгээд энэ зүйл нь тэр дорой болцдог зүйл биш ээ. Энэ зүйл нь цаг хугацаа ордог. За энэ болохоор ингээд зовлон бэрхшээл ингээд бос бүдэрч ингэж босч унж ингэсээр хагаад одоо ил болдог харагдаг зүйл юм аа. 제일 Энэ 중요한, бэрхшээлүүд библиэлд маш олон байгаа. 제일 중요한 것은 이런 하나님의 부르심에 응답하는 게 중요해요. 소명을 주셨으면 그 응답을 내가 구체적으로 해야 돼요. 반응을 해야 그 다음 것들이 이루어지는 거거든요. 미션이나 비전이나 탤런트나 내가 응답을 해야 되는 거예요. 소명을 받았다면 이게 정말 중요한 것은 소명이 아니라 내가 얼마나 크게 응답을 하고 있느냐, 깊이 응답하고 있느냐, 이게 중요한 거죠. За тэгээд олон зүйл ярьсан эдгээрээс хамгийн чухал зүйл нь болохоор хариулах. Бурхан биднийг дууддаг. Тэр дуудлагад бид нэр хэрхэн яаж хариулж ийн вэ гэдгээс шалтгаалаад дараачийн самьон, вижн, талант гэдэг зүйл чинь өрнөд юм аа. Тэгээд Бурханы дуудж байгаа дуудлагад би хэрхэн яг хариулж ийн вэ гэдэг нь их чухал. хамгийн чухал. 자, 오늘 우리가 불렀던 찬양, 여기 보면은, 난 주저하지 않겠다. 내가 그 콜링에 응답하겠다는 거거든요. 나는 주저하지 않겠습니다. 어떤 어려움에도 주의 길을 내가 선택하겠습니다. 그리고 빛 가운데로 걸어가겠습니다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 주저는 뭐지? 갈까 말까 망설이는 거죠. эргэлзэх. Яа. За. Тэгээ өнөөдөр бид нэр магтсан те. Би ямар ч байдал би эргэлзэхгүй. Ямар ч хүнд хэцүү байдал дотор эзний замыг би сонгох болно. Тэгээ гэрлийн дундуур алхах болно. 예, 이게 우리의 이제 미션 같은 거죠. 주님을 크게 보는 믿음 가지고 세상에 주의 사랑을 나타내겠다. 그죠? 그리고 За тэгээд бидний дотор байдаг сэтгэл байна те. Эзнийг харсан итгэлээр энэ ертөнцид гайхалтай ажлыг эзний хайраар хийх болно, гүйцэтгэх болно гэж байна те. 예, 주의 꿈을 안고 주님이 우리에게 주신 비전, 예, 그것을 안고 일어나서 주님의 우리에게 주시는 능력으로, 성령의 능력으로 일어나서 가겠다는 거죠. 그리고 이 땅의 부흥과 회복은 나부터 시작될 거다. 이런 고백을 하는 찬양이에요. 이게 응답하는 거죠. 하나님이 우리를 부르신 것에 대해서 내가 반응하고 응답하는 거죠. 이런 응답이 필요합니다. За тэгээ үргэлжлүүлээд эзний хүслийг зээгээд би босох болно. За тэгээд эзэн биднийг эзнээс өөгцсөн тэр авьяас чадвар талантаар дамжуулаад би босоод энэ ертөнцид бол эзнийг гэрчлэх болно. Тэгээ энэ болохоор Бурхан биднийг дуудсан тэр дуудлагад хариу үзүүлж байгаа тэр хариулт маягийн өчил маягийн бол магтаал байна. 예, 일단은 여기서 마치고